Adu kat no ngin syaset fatok haune virus. Aba kalat berlaj nu kadon. Ini ban simbet yaka. Aya ketika kawit kerkendai. Kena ikun bati kena persya ya kena kekhlam. UMDC Kamahoti constituency ba Charles Marngar menta kasngi ka khat khandai tarik unailar arhajar arpuwei ulalek banya kendu yu menteri rangba gejela u Konrad Konggal Sangma kate kejing kendu kade na ka benta ban kerpat yu bade ban simkhya na ka liang ka jong u habai dei ban pha wengno iki perton CRPF na ka snong ummat balabu da ka sarkar Assam namar kat kum kejing ong jong ka Assam balabu iki te ki perton CRPF kade na ka benta banyada na kanu ka jingmi jingkulmar ha ka Independence Day ka barang sudap rakhe ha ka khat santarik unailar Handrai kumbala yu ipat tar hadu menta kitei ki CRPF ki dangdon sa ha kate ka snong ummat kaba ha ka jingshisha ka Assam kalade banwengno ikite ki perton CRPF namar ka jingdon sa jong kite ki CRPF kabu ka jings iri ki paiba nong snong jong kate ka snong ki bana ka jella Meghalaya kumta na kaliang ba Charles ula kerpat jur yu menteri rangba ka jella harangkat daga ba airu daga dorkhas halor kate ka jingdawa barulo ongru lada ka Assam kamweng kite ki pulit CRPF tena kaliang ka sarkar jellaru kalade ban phalang da ki bor pulit lane ki CRPF ban shong pahara ha kate ka snong Kejingnya kenduk jonga batu Honorable Chief Minister Konrad Sangma dan sini kalau baik aku boleh tang kau ikut topik kepang berkata kepada dia kejing jadi batka kepada batka blok tu bujong fi sebab ni tu ifi ni dia ba ngalayo jingtip nadu suar ka khalai Shoga kalai tere, alayo jengtip. Baga sarkar Assam. Kalabu, ya ka CRPF kam, hang thi hagas nong umlaper. Kabahap hagaraj nong tung, khairim simship. Apa ka jengpet jong karaj nong tung, khairim simship. Tiadin manglayo sogum ta, nakaliang jonga ngam sobun bataradihi ngalalay, aga kalai tere. Baga siyang ngalap ba, idon sisya, CRPF. Tiadin kita, ngalai kenduru UDSP jong dari khoi jong ban ngalai keren sadi bahah kebede ba kejingbo igning CRPF jena kaliang jong DSP lai thu yanga ba keladan kejingi keren apa deng R KSP kata SP jong dari Boy district bat SP jong Hamran Karbiang ya kejingi keren jong ki kebukut hi karai tolong ba namar ba USP jong ka Assam Karbi yang long uong ba kejingbo ya CRPF kadai na kamenta ke Independence Day but ya ki CRP on remove la neon weng no ha ka khandre trik tik bas kursi kalong ba ha ka khandre ngalaap empat weng iki ngelawat citep khanyo empat weng de menen kasni khat pha trik empat weng but hadu menta menen ka step ngalai phone bat kinong ngelam snow ki ong empat weng ya kini CRPF jadi lor kini kenong dem nagleng junga ngala ai kini kijing tho chau chief minister jongi ban intercede ban intervene lam ya kini ketam ban ngala tho sai hangi ba UCM jongi un pen kolai ban yakran ba de ban wang nam bar lada ja ba ka Assam kamwen chief minister jongi un hab ban deploy u hab ban pha ya CRPF lan BSF ki jongi hagati kisnong te Bangala tho ang ni ba unso bahaban pha ya ki CRPF jongi mdei tan ham loper hakmat kesnong loper ko de kesnong umat ka bahabi he karai nong tu jong ka khairim simshe ya ki jingi kran bat chief minister ta kalapan sawi gane nomor balai i kelas dang don gejing thut iki pai ba kala ko gejing don jong CRPF piso tu tang ko ikam apa blok tu jongi kom unong mi khmat jong ka ni konsensi ngayo i ba ngatip aha ya kijing e kiba mi ho te kumbalong matang si tu iki nganam pandite ikan si pon ki kam ki bangilale hante blok na ka banta ban pen pau bangidei bangi ngidei ki trai joka din ya mata he ngimot gidang petre ki kot kislana dong sedong ditang ko wenga kwa ban bu kani kijing repat sabaro kinong ngelam ki jong Bagidan lese hakum kani ko por ki porlok nong yalam ki bakwa pandai seblok tu
Mo ngimla ban lan namar ke jing soi jongki yala ke jong ke jaka ke puta ki kwa ban lai tin dai na kaliang jonga ke pangadon mentah ni tolong bang ada kerpat bayam mentahi namar bagadang klut ya komni kam na bahata bangin syelai untuk kam na dan jimut ham na dok tak oh nyai ke jing ro mana ni ke RBUM ke KSU hadin bagawan ke Karbi Student Association oh bakaong bagani kita ka jong ita na kaliang jong ke KSU RBUM ru kila yang tu ngai ke jing ro ba mangiru isang balang jong iru kipan pau ba mangir ni try ke ni kita tin rai ke ba mot panong pat nang ni sukmat ban sulai pe yo put usam ngai iba kam dei ka por ni bingin le ka dei ko por ni bangin pendiang ye gi jing tam ke jong bangin yo ela ke jong hap ke jong dengan tak kerpat ba kumolong mentahi ong ipi la dan ilet mangi seten la dan ilet mangi lese kami ke jing keluar mangi ilet sipam kalau melong si kenta ar kenta nyuan pai no manoban mat jing inong song snong jongi kin mat ke jing antu di mana bon bak kli ke jing ba maki ki mat jadi honor kene ko ban keren pai ba man sini kenang ba da ka baburam mdei bang adon da ka wi pak ke jing mot de kenang ba ngila banon ra ke jing ba am da ke jing pun jing namar ke jing ko ni da ke jing snong bat da ke jing syo edat kan no pois nasional ke jing ko ni ke jing ko long pendiang ye ke jing tambaro ki bang ide ban pendiang de hangta da ngila ban pensisa inyo ela ke jong Kamu siong rupa marngar ba nadu ba ladon kan kasih am level top dai. Ka asam kadang encroach man. Hamburam kata bom ni. Hadu mentahi banong kata ke encroach mo dengan ngam nyekren kita ke encroach ni hadu mentahi kalau ba kawan let try ke kejing wan let try ke Encroachment. kawan let try ke kejing wan jeng kejing bo ini ke CRPF ro mo kejing bo ini CRPF ta kejing keren nangkong ke dam ta independence day tinrai hadu mentar kita ba iba ka jing kran jong Menteri Rang Ba Assam bat Meghalaya Klasim reutli ki jaka ban penbaik